Manjaja inya star 544 hash wetekire nyakua bonus o check target yeku na kethero kame achieve ukethero kinenkirwa 100% data target na gwatuka wetumira Safaricom app ni njira imbuthu rugura app yeku select data bundles itakire option ya with expiry kuma uo select bonus na ukethero kinenkirwa nyakua double offer wethero ugikinya kana ugikinya target yeku mapema na ndi na airtime shilingi ngiri 3 gwatuka no kinyire target for SMS yeku 40188 nombere wetagwata na ntere kuna namba yeku kibande kuna nkire kirende tiga shilingi ngiri 3. Umesema Safaricom wanatuletea bidhaa weekend ama? Uko na issue na hiyo jina bidhaa. Tuko kwa TV salimia wale watu wako huko. Behave. Karibuni sana mabango najua kukia ni ya Meru TV. Hapa ni Meru FM 96.4 na Rukirorwa retu na Mama Safi kana Elizabeth Karambu Kailemia. Karibu sana Mwesha, asante sana wengine watubakuona kanya kuyakuana na Meru kirukira Meru FM. Asante sana Martin na county ntuboka mbarikao na mono Meru Radio. Thank you. Once you look like younger, kurukia ratu are mwisho. What's up? Where is yes? You exercise. Bangi wala. Mic you room adjust to your nini. Mweshkweri mic you. Me adjust good, very good. Bangi unajua wamechapa sana wala wewe. Sia? Veteran. Mweshi veteran. Anajua mtaa. Najua mtaa. After 2 times lazima ujue mtaa vizuri. Mweshi mbi kumotivate. This is the third time you're seeking this seat. What motivates you? Orantura kuga ndendete gutonya siasa ne kagita sana gitare ya MP looked like it's a long shot. In the councillor those days nkona mpuga nongeria councillor. I kuru batadi the siasa those days. Na mwekuru musiasa ona waja mwekuru kwia. Na de nokumenya ndari na desire mono ni kuri na ndanto bakaugate. Bakandingira kura ni kwera wanya akaiba kuthangikua. Ekware na a lot of challenges. Na ndari very young of course in my 20s. Na nkona te accepted. Na ndakura jau of course na ndikugurwa kugia na twana na nja kwa busy na nguge kuandikwa. Na ndi eventually after 2010 tiron donere manto jabo mono endi mbereu nuntu ndimwekoro kanisa mwekoro mweto Reverend Bugwa Judy Bugwa akuga ndiguru igakarate akethera itutonyero ni antu bendete Murungu nuntu tukatura kwaria corruption tugatura kwaria mantu amae na Kristo nabo bakiria u bairomba kino tuba kuthithia na nuntu indare andisaya u after amalgamation 2010 ndagwirwo muno ndawona ndi tuntu ekuruba kwa wakarutha kau na ike tumpendete mantu jaje ekuru nuntu government nya nonere kwithina tari level playing ground ekuru na kuru na ndike tumbatengere gitikiu kenda twa encourage tikenda inya tugia na experience bo wala ndinde mwekoro mutaro na ndinda umire buru inyage president noncho umejua street. Now mwesh kando na yau yoro nata kurakare na tete embe you know bumete mutuate I feel bad. Actually embe batu atubwira gwa muno but itwendete kuina mantu yau lakini egoro mantu jaratanire not so good nuntu tokukinya mutuate mantu jarabui antu barengi actually ntona crowd inge nene ja undronere egoro na incoming deputy president Regathi Gachagua aria thiria na aria bwa muno tuthinera reo na inya taitumu inya waria bwa sana utithinera reo indi gakundi kambiria kuina kawaida yetu twendete ndwimbo tukirakiri tijinda where all of a sudden maiga jambiria kuija bugamba awe no kurathanganirwe ntukumeina nyabara turari iguru ngari ne jauni meyana ndi kathuri aragwete maiki akiaragia nandi urutere rwawa undi next turatonyangire ngari ne raturegwa ku ngari no tuba maiga na mantu ja buruburu tija mega kabisa
Ote ni dia antu barwani untu wa siasa. Na ni nya opponents wako nuntu imbije support iba bethero bena maruru jau mono. Bamwe bethero bari bangi batethero bari supporters we uba karagwe baichindana. Nkara nkibera please ni mtukanya ciaredia ketho uti umwenda kira. No. No kano shangilie muntu oku ungi urega umushangilia. Ndi mantu andwa especially indone mukuru mwa kamati ekitu sibitari ngaikoguru araunirwe. Which is really not good. Yeah, actually, tuko ikuraru irwe. Okay, so I understand kinyaskari na araumire mantu ne ya kanando eneyu. Lakini mosh humjumble. No wawe kira lawama ya ndoitie oro. No kwena thina no tu kwena very many opposing. Kwena turari na governor Mithika incoming na kwena governor sitting Kiraitu. Kwena TJ incoming na sitting Mauka Maure. Na ndia wo ni okurari na ndwa nyingi but inkuthwania in between Mauka Maure na Taitumu. Nuntu ketha ikiama ketha Asimio na UDA inya regathi atengi aria. But narariria very peaceful to were to no tora anto torete kibwega. Then just happened na itoraka direu mwaka wa cool down na tuendelea mshemanio. So please youth ukaeja wani bahangi nchobi igana kainyama na tano no tuba siasa ituthikanaire tutigane na mantu andwa. Senator Mithika Linturi wewe tathiru na arawire na arekirire lawama mheshimiwa Mauka Maure au ati nora banganiti mantu ya. Tiathiru I think muringene minya mutu ati kusema kweli nya dhari wetu antu ibaija very excited na mheshimiwa wetu mutu ati no enu Martin wakwa kiringo anajulikana sana na mantu yawe violence ko obviously antu bara out of experience ko ketu mrintu ria rawire no mankethiro I mheshimiwa Mauka Maure abangite mantu yau. Yes. Anyway, it was a very bad experience na tuntu bobwega no tutikire ntuko 20 what Martin? 24. Yeah, about 25. Tuntu bobwega by the way it was a very bad picture no ntu kethero tukwenda muntu ro matugetai muchamaneni. Yeah, it's that simple. Keborore TV ora maiga jara buruka no it is not good. Inya ketha iboteta teni buinanire ora nto baina abage bachokia. Ende kwa physical really this century 21 century. Yeah, dai tuina manto mengi sana ya kurwayo mpara maskini inokulitenye wiki iya ntoko maina inyara umete na kwanza kwena mpara mno tere ciare njoka njireu mpara nini kanya kawe na kwa bana tumira dai kuri tubecha tukai kidogo mtunye swite kuonwa watumira wiki iya unless that is how you mana atano jo kunywa jo nchobie wita kugera tu maiga ko musi otekyo kania otekyo kania. Okay, katu komisia sene now chia woman rep mwesh nuitekania na mpumi yiko bwedu dhai onto ero ni kurari na mpumi chia Infotrack irona ndi mheshimiwa Raila Odinga ari mbere ya William Ruto na pointi tandatu Raila ena 43% Ruto ena 37%. A day before kana ntiko ya ari mbere ya ero ikwari na mpumi ingine sio siona nasi ati Raila Odinga ena 42% William Ruto ena 39%. Mpumi yino wete kanachio kompere nare mpumi rimwe ntekumenya ketha iciuga uma anyway cia chama jauni mendi the cia ko personal ntekasi area no ndomba kuthwania wikuo no tiko kana ukethero tiko na wikuo so is better ikaba kuthia ciama ende cia ngaceti rimwe wero itethero cia ciama example ria twathithagia nomination cietu mwekuru twacindana no ethera no ahead of me
nani ndarigarani nontu indathithĩtie ciakwa na indairi kunya from very inya ithithe when cia country koguo tukuonana ndi au igwari na inya tha indaitĩkagia mbumi thai rimwe ici manufacture wa ku favor mtu umwe kwanza ici yetu cia William Ruto na Laira nti witikia buruburu watega Jamiru I think UDA to about 85 or 85% Ruto na stronghold ciawe inya ibukona inyanga city ragwaja ketha Mombasa ibari 100 almost maybe 60% or 70 ODM nandi nukona ijaba kungana na so really uti stronghold ya Raila uria kwari mbere ko kieto mtigwitikia nyathira kwina pomp mono rutera rungi na I support to thirikari mtigwitikia you know is it something na antuba Kenya kwanza kwa witikana na mpumi you know to deputy president kiumekine they very consistent ati ibure mi to abuchindira manifesto ito abuchindira na zera ito abuchindira na campaigns za yinde bibo ina guti ya na bio na opinion polls na deep state. Imagine it's kind of true nonto toria mutongerio kwa party leader ende watega inyari ya America na Britain kares meu no ukona kweli uyu mutongeria na akeresana na akimenya uria akuthithia no mutegero kona is kind from the heart nonto we waria mantu ende jakethirwa ija kuthoma na Google ka mantu ja ka wandikiri ende jao jauma ndenewe bonere nya manifesto we ko launched mantu jara raia na inya kuringana na nya bottom up approach ewe kema ke UDA itwereserwe kwanza nya Meru o economist yo wito andi nejire na tweresa uria tukuthugania uria tukachieve mantu ja ujonde tukugira no tu ibomwe kuga bukabwethia jaire ni atabuka bwethia no ndombo bwira nkaburetera ndoji na mbwe nya ndoketie utekwa gutuna ndoji but ni ata un Karambu kuthwania ni ata ngatura maruji yau no mwanka welese kwa deputy president Ruto na tikite time ekweresana mantu jau jonde nya ugaira ke manifesto oreja ka achievwa so njabarambuga bathuganitie mtumbugo kwari yake ba change mind nonto rimwe tudira na we are so focused on bottom up nonto itukuona tuka kokeria antu babende nya uchumi buku bwana nonto nya bo bakambiri nya kore tax bwera you know na mantu ya yau and they is so focused na bottom ititi up na ndembuga babange ba up but coming bottom bora ya batu ina turungi ende nele sere na ndi it's all inclusive yantu bonde ba inclusive itwe na stare actually ora ndone ai presenti ndone kwa mwanya mono kuringana ora mbonete even from gitara mzee Njomo it was very different na very professional na gitwira uria akabwetha gwithia ngugigo thajire na ndaka 24 mweshku na kiure kira kimantu jegie mpara tukuga ugo no riungite na no kuona ukwe na mpara kurube na thina chendo uji ntorene what will you do na affirmative action age in case to akuthura ja mujumbe ukuru well mpara thai menya mpara etete randurwa so inchoma ngeti ora nkumba and of course there ndithirikari ne mbithirwa ende kuga utithirikari ne te kuga tumba utongeria kana utumba utetheria ko na bwakwa na mbuga through friends inchuite nkera notindurukite nkona mpara ore thuki in fact na munya na iba kwambiria kwajwa ka ukwowe no they are very badly off so ingeretie muno mantu into yaroi in my pet subject kuma 2013 ndanda akuruka ndanda shoare aringi mantu aroi kiwoni very serious batu to ataroi kadita onchiariria kuya kadita na metungire chuma na mbuga nyachuria na mbi whatever thai
nte gwitikia itugwiri kwithira twita rui nyana mitungi e yellow boreholes ni thithithitio, which is a good thing. And itangu ina plan international that is in the mid 80s late 80s na irio twambirire gutura borehole rutere rwembe ntu ino yambiririe and kumau I think it's about that over 30 years kumau tutenga mutobwiri kwithirwa etarwe mwerene kana a distance no to boreholes ikothithwa in distances pipes iringi bwithitwe igakinya ndui at least ketha a kilometer at most akwina musi so Karambu rakwenda kubwithia no tu ndoketie kwa nkaranirie na gavana yu ndoketie gavana na ikia tumgwitikia so much thirikari ngwataniro no tu ningwa utunkomba gavana ewe ngwa utuwa komba eno MP na ikia tumukona manto ate kuthirikiria no tu utena ngwataniro ende twina ngwataniro nukumana no twaranirie wethithia borehole milioni 4 borehole ni around milioni 4 tembeche nyingi ura kithirikari Meru ni milioni 6 Meru milioni 6 apana uni andithitie borehole ko undi ari out of experience tikurukathie milioni 4 mbuga I think ekwa 35 amwe na solar then so ukathithia then okera mwekuru we no tumbeche ciaku itingeire urira nture pipes watumira milioni iwe kwe wondi untu I believe ndenda gwitangu equitably yani ketha mbeca cia wondi milioni itutumira wondi iwe 1 milioni nyetha itukai ituthithia no Karambe ketha indo iu tusambase na pipes however we inyere no ntu ingwitikia we county MP no some kind of authority ko inyangeta thirikari ne ministry of whatever water no mbarombe something na bamba na ketha ingwitekaniria na MPs babange no tunketha ndi county MP ugeta we single unit MP ketha Ugambi Central uamwira njumbikie we no kwenda umbikia na ni bugekanira inya gweta bukaromba in fact kwe antu baingi mono wenda kwejana indi bora yana ndi ndaejana ishita corruption yetu nije high level you see woman rep wa thai na atithiritwe akethia mantu yukwira for example kuwatanira na abunge babangi ikethro strategy eku number 2 no tuikwira tunoka ni kiuriki wa kichoke tachokera mwesh wathai ni flagship project yewe ni Mandibuti with all due respect ni Mandibuti yeku ikethro erimbi watwira kwanza katunoke tombetomero ncheto chia biashara alafu ni tuchokerete ni kaita katekora ya tukithoma kinya comment kiri Facebook no tunkona ichinge ibonene sana for example kiogora kadhure arua women rep Meru tunasema kaba Elizabeth Karambu Kailemia nawe Joy Mugambi arua mama safi tosha, she is the real deal, we reject the people's project in Meru County, we need a big change. Honorable Karambu Kailemia is equal to the task. 2022 woman rep Mungu Mbele together ma comment kuroki tuechokera. Thank you. Inya *812*981# wekera mbiribiri jasikiza tuni yeku. Weta. Ai eyo amrome eyo. Kiti. Yani oni yangu etia vya kore hapo ambikera mbiribiri yake mrume. Mbiribiri yake na bwana mbiribiri ni onkabonere bondro mieru are mrume. Kiti. Onkundia roe nyambere to aria. Kiti. Mrume, mirongo thato churu bondro mbiribiri cha 20 na bwana. Kiti mrume kana hapo tomite na mbiribiri enkomenya inera igeri nyabatalaisa. Kiti. Inya *812*981# wekera mbiribiri jasikiza tuni yeku. Wimbo terwimbo
na jumuthejo rwimbo mbobo ikwebaneria. Bust it open for a gift. 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 Akodhuraniri baku nabo ibagwankana ekara. Aja aini baikinyaga bongwa imwe kwa imwe. Hivi na hivo, hivi na hivo, hivi na hivo, hivi naipeleka hivi na hivo, hivi na hivo, hivi na hivo. Somebody say Tuko chonde cha Juma kuambia dhaina chongwa mwankadha mwanja. Sherehe ni meja tumekujadi na tamba. Weekend warm up tuchemani tokunange mbaru. Okaibangire mbere. Twitter ikone. It's our beef burger and chips, chicken legs. Ombe kudhidirio bya kubya nguku au we biashara eno. Ndio twalomizwa kozi ya spinning. Ni mwaliombe ndene ni wa gwita Ulaya. Ni cute. Yani alapre kundueria. Ali baite. Ali. Nandi no uchionerenda gukenera mibango ina mwago nankanya amona nteto chia Weru TV Kirizuku Channel 39 Uma mundune Weja Werune na Weru TV Rumuri Dwa Meru. Stand by. Mic up. In 3, 2, 1. On air. Twethagirwa twibangite kenda ithare kirungama twotamburukiria cio bure gutukinyira ite chunki. Weru TV na Weru FM 96.4 ito nyomba ya nteto ira etiketwe imomero kumukinya iria cio miaka 5 nandi. Pumicho ntweria na chigetonya momero ntoliketia na iketumi. Tute kuringandi. Tukithengera iturano bia tariki kenda mweri wena na wirano bwetu no weni utiro tekio kia ukulukira. Ngugi yetu yugo mutegeri biutia mukire oreo china uma na itekembi. Netwe. Rumuri Dwa Meru. Ingana curriculum ya special needs, thirikari yuga itutane mwana na language iria kuelewa. Kuthithia special needs education it's a calling. It's a calling. Ukagwa mwana ora na kwenda attention na nabwirite kumenyerwa. No kamumenyero kenya kuthira uri ana mumena anture no ngino mumena. Muno ni mbitwaga kiria na ba kiria tubatere kuma kiri batu aciari na mimbi kinya community antu bara twethagira twinabo imbi tubatere kwa na bamo mono ana babenda wendo bubwingi sana no mwanka bonerwe wendo na bonerwe kantu kanini karamba ku achieve gakwa appreciated mbi kinya twena antu bawendi bobwega benda kwithira betethirie skuru enwe gikomene special need na skuru ingira twina cio ni utethi buri kumuno kwithira bukenda nene skuru ici. Okay, utethi bura mbuga no twende ya skuru yetu mono ke unit yetu ni materials cia gwitana na bau no nto ategera turarita challenge ngukure tutatune tutethia na bau ura kwagirite so ndenda kethera kumutwethera na wendi bobwega tugurira materials like iunda kwirira like oven kubatethia kubaita na kubake mariko ja kuruga twenda kinya kuthira twena machine kubaita na gutuma twenda kuthira twena machine broad dry twabaita na kuruga mitundu
na inge cia kuthithia nkunyuma sanji na pedicure na watavi bakamenya na nyama betagwo Karambu kwambiria ngugi yao. Mobango jwa nkatha cietu ureterine Yetu Sacco. Yetu Sacco ni ezanaga utungata kiria biashara gukurukira gukiria biashara uguraniri bwa miunda na ngare na kinya uthurania bwa mbesha nja gwaku na kiri biashara. Yetu Sacco, your success, our pride. Meru FM rumuri rwa Meru kabeka kari mushi muthikiria FM 96.4 rumuri rwa Meru. Compare na Raha Premium Ngano ndene ya thoko Meru igurire supermarket ya Magunas downtown kana Makutano Sama distributors Meru Makutano Motua Tedemankos Lare Town na no warani na Joy Millers namba Shedimoni 0723 730539 kana 0733 851201 837 Moshno kuretyo kiuria kia flagship project ira tuka-identify kana cho Kailemia tukuga tuju eje Kailemia turetere roju ruru Kailemia wagitire na what is your priority flagship ekwa na kira nkwenda kuthithia ki number 1 nuntu inyankareta ruje uterutanite antu ro ka maintain ruje ru rutegwa inya ukaretera antu mbecha ikundine utebitanite ura bakabwithia bachara ubacharithia itegwa gigakua so flagship ekwa ndenda kwambaniria na ma seminars ki ekuru nuntu ekuru ibo ba organize itare be group no tumwe kuru tika group ande iraisi wita inya group inya 15 bakaranthi bakathithia seminar ntuku imwe ekubera ura babwiri mbeche uche ikundi mbere mbanenkera nontu baeja ketha ni kundi 10 mbere bathomithie mbere nandi batwi uwe igana riaku bukaejana ugo ni atio kuthithia biashara nguku biashara ya vegetables biashara emetu kai biashara inya nduke nene menyanto to levels different mwanya no ikundi bagwatana era kuringana na ora bakari ketha igikundi ketha ni atangazaji bomba kwetha bwena ikundi kia atangazaji na ndi ntebo treat umwe na bara bakwambiria biashara from scratch bara so tukamba guita gusitanana na seminars na mantu ja maingi tuchinje mathwanio ukara uchinje mathwanio tebubuthithia bubwega jana ndimbijite barabara kuma musie bitanka thera maratasi ama ingire mwinde agantu baka clean kidogo eno ntu mathwane yate change itwe kwaura mikebe kauma maratasi ikojura barabara ne ringi so endo ukethara uitanete antu through awareness na ikyo kwenda ku involve antu ba media muno ntu ibubo kuricha antu baba ingi sana na ndi nyambeche yusia affirmative ti nyingi ene nkeja kuria ubu kabangara bakorea raha na ndi na ubu gaitana antu njira miturire miega na inembige tu mantu amega jara yumite nya au Weru radio na nya Weru TV itana antu mantu ja uremi na nya mikarire nya nimwira hospital mikarire mingi health so union flagship project ekwe embere pio ke nandi ndona antu ba understand ura tubwiri ukaranthi gurune nore nya tutubwiri gwita hongo ka kujukia ka kunenkanira no zinya kunenkanira ne iya na kujukia no iya so when and at least they eto Meru very good bigote ija kana ni Meru tubwi mono tukyo tutinakyo majani kawa mira bi kwache
ere twakara bwega tukimenya inyora tumba kuthithia biashara eu etwe enontu uria hoteli na kugura ikwachibe kubwithia chips na tukamenya ora tumba guitaniria ngugi twinde actually auko maratasi kinyao ni touched me non to ntenda kwanza especially to babe na ngari mtu kuona kukeketasi ataira ndise ngari why would you do that yeah really annoying now mukuronto dhambura wire ubawira ngari aya mukuronto dhambura ibo mono inkuthikirite na itigirwa kuga Karambu atonya no agurire akuru ngari baguriro makobe makobe ara agure ngari agurire makobe baguriro ande batena mpio maurutebwo na ndengari urankwenda kuthithia na akuru inyabo batonye ngurupu inyabo tuboni ora biashara chitawa akuru matini ntijora wakarire na ndaka batigirire akuru mantujo na ndi inyabo flagship re seminar akuru inyabo baritanwe mantu amanene na ibo batwire na ibo bombere murungu bare providers kwa tugachokia inkwenda tuchokia au twari are akuru na ndaka baiga gwa ibo enenja na ndi bakinyetia au utubu karema nyanda kachetu ikabwa kuruba bwa ndaka ikabwa no tukethera iro models nuko meina twakinyere au mwesh ntekume twakinyere au nontri girl child akwa very empowered actually that mano moje na kuibwate yaniri so akienda nontu na ya neru akienda ku reclaim party ewe kwa tuika ku reclaim in a very bad way bombere kabisa aeta maulebine yakienda aria buibo mukira musie so the only thing if you can do tiko mekethro ite yaku ke woman rep kika address manto ya antoarume kana kuruka nandaka but there is a real problem there is a problem and itwambanire na kuru nonto honestly inyakethra girl child na era empowered getere chukuru tu athoma nonto mbere bata athoma na ndiro mchura yanga churia amuthaka akarire atya ni ata a lose confidence ria ndaka chiare acho DC etwa DC nimbi nyanda nda empower Karimire ni atego ukena manto witaitia we ka ukara the same level and that's a fact ni iwamburia the back stops na baba na bethe nontu ibo na bambiriria kurea kuonania urume buria bambiria tuchobi nya thai barunga ma canteen arume naturally bauma mara lakini ibetha pastampete authority misie nyabara mbwa baiga ba wiki kidogo jo kugira understand ndithite ka psychology kanini jaka ukamenya ini to murume nje okay mtu akiwa awe ka minus ka au corona kambira corona irangeti yawe ani nyawo mbera ndakache ta kukunda kenda bagi akainya kara go stamp authority nuntu ibeje ibabwiri kwethora ba on top of things but they are not na no monka uchikira kainya na nchobi na drugs na manto ya yonde lakini back to my flagship seminars na workshop tuirenda ka burioku burioku na ibwe heads of the home ibwe priests chukieni uchukani wenu mwekoro akothoma nyathera na PhD na wo na zero ukaigwa gwa jukia ora ubwiri kwithira okari ora murungu akombere okari kathina kau keo mono nuntu mbere of course ntomurume netherwa akigwa ora kwari traditionally no enda ndeketha mwekoro netera ngugine ya Kalemia na nwe mwekoro matinire na ndia na muchara jo munena nene ugwa boka etonya mwiri but it shouldn't utebwiri kwetha ukario ende tukaitana arume na ndaka mono no ndaka na ndi cisho kora tu arume ibabwijukie arababwiri kujukia ushukani yes jo marete kuma kathira ngari uga kure wene Karambu Kailemia kuma tene ongari uga mweshi to kwendete ntereshe mawari unga mono what is your plan kiria youth we mami obonde kusema kweli from the bottom of my heart kira kinsukumite no ntibu kuona ndia unkinyete ndethira inkariura nkari unte uchenja ya mono maisha yakwa kira ntaka kanyomba nte akathai kira kinsukumite
ya youth yana bako no kumende na jababwe na ndo na te abe different ukadhugania nontu mwana no Karambu na ule o majengo kwendie nchobiara imwanya twinde ana bonde bakora omo so ndona thine mwana na okura atena ngugi uwo amuthaka kusema kweli na ndibo bakuwa be affected nkurukiari inya kuma tena utije mtu wa mwana mthaka kathome nontu no kamenyera nja na ndi nyari bakumenyera nja we ibajukirie mantu jonde jaja bwithagwa ni antu so ikion kuigwa yuthi bangwete antu tawata inya be kurumo no ekuru itwamenyeria cia no thina cietu ukira rukiri kurua chai mbi wita kuremia yes ana no kubagondokera kangire ningo bwete chukuru nande nkauri yuthi nande ketha nkona bwe wiki thaire bwa kurate actually my major objective kira kitumite nyambithira ndi in leadership na skumira I kuonania modeling ukonania ni atia mtomba kuthithia aitangugi youth tibau bakara utheri bate kuithithia no atia na te kurenda ukethero tije ora murungu Bible yuga we perish for lack of knowledge tukwaga umenyo mtu agite umenyo ni atia ungiathithia na nakinyitie mwisho jwawe na ikyo nko insist awareness education civic education nukenda mathugani jetu jakura nontu ketho tije antu ibakara nyomba cia mbao wire ntaka ugatura ntaka we sare au kithugana ye au ni omwisho so youth ndina babwe muno nkurukie mantu jange jo inya nkurukie ekuru nontu ekuru itwa iguci tithia ende babwe iyo at zero nontu mtu atena ngugi akathithia tena rimwe ekuru na ururubura nkuigwa ikomenya ria muthako ku atena ngugi na mwekuru thina etwana twawe no eku kai kaba kutetheria muyuthi kenda omba inya gutetheria njewe now tukiaria mantu yokura mwesh twendeke nkai miaka 10 ya devolution dai twena itikia governor twena itikia affirmative so how do you think we performed Meru specifically kire uritingo bwa county government na kire itikia affirmative truth before when devolution utigento kinge ke happen ja devolution au ngwiriritwe devolution kabisa nontu ibukona Kenya ni kuro itena speed itinge kura from the central government Meru ne developete nontu tubarabara tuteta irwangare na ndi tugwitirwa nontu iwinguge county government MCAs kone beitete nguge barabara muno nya kwararamia we tumantuma Jarang kuona ja tibu Burundi je kada tomba guchokia mantu ja health masibitari ke national government au Burundi kuona ja te kureta mantu ne ya devolution regime ya mheshimiwa Munya ni shumite mono na gwaka tu hospitali no mbere tumenya kada ekira ndawa na ekira personnel aito na nde kuma I think jathirire au nontu tu dispensary tu the hospitali cionde itina ndawa itina personnel na nde utukona au the government au county government itiko bwaburu na bunge na bora tumenya mpenda kuwita in policy making na au parliament kagita nduka ici akawarangi after every 2 years ubu mbita mama safi utheru ibu ntonye temu enkori ande account government ko thithia atena laws cia town tigana ndio antu go force do baite ushuru untu twitana ora tukuigwa teu tunataka usafi pia usafi tafadhali kuigwa kam news ate antu ba mairi 7 kai 10 iwenda au baburi bakiuga ura ruko ngakuru mbi mpachwa mairi 10 so there's some we wote ukara ke county government enkwenda boka ukirie socks nuntu mbeche irio na ma goodwill irio
no kwa unandi boko kiri maguru kenda inya Meru ikarabo ega nkuruki ora mbwire Meru twi resource nyingi mono twina Kirimande twina National Park you know mantu ja mega inya yomba ku attract atalii andi inya nara National Park barabara ndio ni national government anyway but no doing really badly but wete national park, that's a county area bo kwa withana ya miunda nau na kuthi oteri sino tugatali no makeja kenda tundora tuona however ndone betete na kirimene kwambiria marathon ile cia kirimo is part of tourism ko eu number one but thina ikumono tieke the imbecha kaimbi but there is a lot of work we nyingi muno etitikite county government. Would you prefer to the Mombasa way non to Mombasa Governor Joe akire bawire nyumba chionde cia kwarangi imwe white na blue? Would you prefer maybe to the twina rangi imwe nyumba chionde taunine kana ntigwiti rangi imwe sawa inya thani there neat surprisingly nda rende gwita Israel ende de weta no ndona nyomba cio ndai paint yanga white irangi jere yake nyacho ende temburu ende mbwa white na ere akwina sisi athongi lakini nte kwa advocate twikire rangi imwe inya ugeta Rome na Italy rangi ciao cithero ci orange brick color kithetu ukona nyomba ire nyingi irangi eu inya ne there neat ino ntuna ketha mtu mwa kira mburu o next no ne kire yellow o next no ne kire red yo tukona ite koruku sawa ko inya no tutumire but twatumira color range re kodinga no iteka too diverse thank you maybe in a minute mweshe that cheto ikothira lakini yankwe kanya romba mirukura so it's a lifetime opportunity. Yes. Mtu yake have a good time to time it very fast. Yeah, sure. Ankwendo bo chokeria nkatho muno a Meru mbere nuntu bora mponia wendo bo bwinge na ntenogwa imbije tariki kenda mweri jwe nana bwokira nkibwira bwokire kataitire karokire kenda nandi nyamuntu aringa kureta ngoine ciawe mbere nkibwira inchuite giteke kya woman rep jo mwaka jo tamwe ithatu na kwikyo kimbekethete muno we mantu ja maingi jara nti kuona ja thithitwo bwega kwenda buthithiria na miaka 5 itinenei bukaona ketha iman kwaria kana ketha ati iman kwaria na uranko buromba thai ibundingire kura ambugiora nyanje so wa try me ngerieni bone kuburomba kura cietu cienu antu ba Meru imbwendete na nkagwitira ngugi nuntu ankoburia ngugi ndiye ketha ngukuruka interview no umbure ketha ngukuruka interview na bara wengira ndiongite bambirite imami ngukuruka interview o ukireni uringire Karambu Kailemia andungi na kiama kia UDA etwa Elizabeth Karambu Kailemia. Thank you. Don't you worry, interview you are shortlisted. We will call you. Honorable DM Kiogora na TDMK Kiogora. Honorable DM Kiogora ruwa mama safi kazi safi yake. We love you mama. Asante sana kwa kujitolea na kujituma kusaidia wa Meru Kailemia atiombeka. Samuel daktari ruwa mama mtendakazi watoto wasome wa mama wako empowered pipes na tanks yamekusifu sana hapa. Leonard Honorable Leonard Lord Mudhuri Karogo aruwa good morning Dulana County. Good manifesto by Mama Safi. Keep working ma'am. We will rally behind you on 9th. Wakumbushe MP Tigania West ni Jesse Mudhuri Karogo. Inawezekana. Morris Kimadhi aruwa good morning team Chanchamuka salimia Mama Safi sana. Koune tuko pamoja wako wengi. Mtogoto anire kumantereshia kayuko maua arikwira Mama Safi bariongere lakini bakwendete. Lewis from Central Imenti ariuka Mama Safi no wetu kwenda raundini Mama Safi Meru County
county on the Karambu tosha mbele iko sawa na wewe tukupenda sana unaitwa Kathi Mbaya kuma Ntereshia Kithirune Kethi Kaliza Elizabeth mwere akwaria bwega na tore yamo na agakuruka gitini Reverend Catherine good morning matuna karimise ya itumwesh ni eduku maroire rure tunasema ni mama safi tano fresh thank you mwesh mbele tumaruka karimia betikire ndeke mwe Elias Mukendia very pertinent aruria despite being illegal FGM is still practiced in this county women rep aspirant aribanga ku deal na yo atea all the best in your campaigns for the seat Elias Mukendia very fast yes. FGM is one of nyama mantu jana tu ya kodogania recently indirectete atani bari kenda mbari ya kenda nuntu ketha gutena mutani utentano so renge twara iriare na ciari ende ku change culture it take a very long time ko ndirari na atani na ndari abo na pauga ba change incidentally inya irari yo biachara ko mwe korongo mbira no chwaga aribota no nuntu baraga 2000 wakaewa 500 na ndio tukuona na ndio ogite mbroka ogite au mantu yakubwa na nkenderea kubaritana culture is very difficult to change kwa mantu ya guitana thank you so much muthikiria tuthe tukigwa